Kubor nakaslem jong unongsan hima. National Vice President jong ke National People's Party ubalong ru sembut Menteri Rangba jong ke Jilla uba Preston Tensong menta kesengi ke Sauterik ubna rempang arajar arpulai ula pendap je ke jingtep kerteng ha office terekam jong Deputy Commissioner ke East Khasi Hills na ke benta banyak hun je ke election je ke yingdor bar tawan ke Jilla na penursla constituency. Habaya keren bat kilat pathai Kubor hadin ke jingtep kerteng menta kesengi na kaliang jong uba Preston Tensong ula ong bakat kum ke jingyo i da ke babishar na baro ki constituency hagani ke kenti jong ke election ke banlong haga arpuh nyoterik ubnai rempang arajar arpulai ke NPP kan job ya ke majority. Ula jubab ru ahlor ke jingkeno jong ki pait ba uba Preston juda kampoi sya ke constituency la jong ula ong bana ka daw jong ke jingbun kam ban pet bat penyat ye ki kam hapok ke jelami ke halia baru ula ong ru ba ke jingpun sngoto ye ki pait ba jong ke pun ursla kalong ba ai ba ka kam kan kam jam ban ye ka ktin ula ong ru ba kam da don kam ye ki pait ba ban ye i markmat henrei tang ba ki jingkrku bat ki kam penroi ki tu che ka constituency. Kumalong ni mereka nak kalian mencoba partian tinggi, kaba biaya keleng sodom jongga, jela belak berkoi dekat konsensi di kaki jungi, dekat kum kejingi jungi kelong balak kum mentak keti, akan nikah election kapan long akan artinya uterik itu kenapa begini juga, ini komisioner, absolut mengerti, kabangin juga begini akan nikah. Kadang kan juga jika orang baik buat Preston lalu bila kau sembut mikir buat menjumpai dengan sport konferensi itu ni berpercaya mereka. Kata ke masuk Aisyah di baik jong agak itu bahai nomor ba kecing bom boy mengacu konstitusi kalau bagi pun kampalan ngap sensian ngap penyak di jelam baik megala berkoi dan mereka ke bah nganga kulari di baik kalau mungkin bakal kam kan keren jam balik ke bat le kata don kam baju ini yang amar mat dan rei ai bercingkerku di kam di development ke beper itu cukup konstitusi cukup nga kapag don man ongkong suba suaban keren dalit verify dan kamlong functional suba ban verify ya dari kumong implementa ki pajba jungi apo kasim subsya gurusla age cakap begin one ye decision di beper ki ya ke supply rumah tak lado nanti ban babun menta ki department dan ki branches ki beper ka bangin sadang ra susu de kumo pi ya menta ngimpan la ban ralut namar badang move ye ke sanction jong ki branches ki beper den re kumo pi katu ke neteli ngilale agaba pin ong ya ke ban le registration beper menta ban finalize ki wholesaler ngilale ante nang tai ki excise bat ki katu ke neteli branches kala treka Baru alor ke jengbi jeng badan masyarakat. Atau kan ketak ya kan election joki kebetulan. Abi apa ya le election ni uba apa ya le bat ki bapersa kabamot baru ai kata. Mentang antara ngidon gubernur nyomut ke banele. Itu kemot abi le election bisu la ka jong ka kamram ke bile kalau bagi kuat banjok. Ndai tamanga ndai baru ki kan di kuat banjok. Hai. Ada TMC, si Turki sentil di kalayaban pelai. Ada TMC, si Turki sentil di kalayaban tingkai. Rilum jungi mentala day kapor ka jingkelah, kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkelah. Rilum jungi mentala day kapor ka jingkelah, kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkelah.